Apa kabar malam ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah bermalam si awan petang, beranak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara MTQ Gampong Babahlung 30 Januari 2018 dengan tema melalui MTQ kita gali potensi minat dan bakat menuju generasi Qurani yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dalam tanya buka, jadi kasih tahu punang pesan-pesan dari ketua panitia UMNO. Jadi mak-mak, ayah-ayah yang nani balik pagi masjid kata mau kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Ini Ayu Risma. Saya tanya Risna apa Rizka? Risna. Burhan. Betul bu ya?
Dan yang kami hormati seluruh undangan para hadirin yang tak lupa tempat yang berbahagia. Dan tak lupa juga rasa terima kasih kami panitia yang 2 hari sudah melakukan kinerja sampai malam ini. Ini patut diberikan apresiasi dan tidak berat tangan kita untuk memberikan aplaus untuk kepada panitia kita yang melaksanakan MTQ Kampung Babalu. Indah laut karena jombang, indah hutan karena binatang, indah kita karena sembahyang dan salam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Seperti semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat imam para lelaki semakin menikir. Dulu saya tinggal di Paris, sekarang saya tinggal di dusun Sukabakti kerana terlena oleh julukan para gadis. Saya berharap gadis-gadis yang ada di kita di sini tidak ada yang materialistis. Setuju? Amin ya rabbal alamin. Putra-putri yang mengikuti lomba MTQ Kampung Babalu tahun 2018. Mari kita beri aplaus untuk seluruh putra-putri terbaik Kampung Babalu yang sudah mengikuti musyawarah Al-Quran dalam Kampung Babalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذين يؤمنون بما أنزل الرحمن الرحيم وبشر الذين Ampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
1, 2, 3. Kak. Abang letak baju kami. Oh. Boleh. Ada kena. Letak baju kami apa? Ya, ada. Lu mau apa? If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of If I told you we could bathe in all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all in the name of love. In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of
wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify.